Kinong ilam ka Khasi Students Union Northern Border Area kila ujor ke jahar ha ka thanat khanapara. Persya kinong thokot kumjo ki bor ke school shimet jong ka Little Star Senior Secondary School ha khandai mer baridwa ha ka district Ribhoi. Halor ke jing pedon kama ka wika kot ha ka subject social studies kabala kedau bakla baka ketien bakran sngoth de kinong chong shnong ka Meghalaya ka de Bengali, Nepali bat Marathi. Laban kedau baka Little Star Senior Secondary School ha khandai mer baridwa ha ka district Ribhoi kalapenon ka meka kot kum ka social studies ha ka class 3 ya kabla tho du Dr. Dhananjay Joshi bat ka Nilam Jain bala publish ru da ka Bright Star Books International ka wana New Delhi bala yo ru e ka jing menjur na ka NCERT na kaleng kinong ilam ka KSU Northern Border Area rengkat bat ka North Khasi Hills District hadian ka jingyo jing tiap halok nega kot. Kinong ilam ka seng kiba kentup yau Alex Narleng Presiden ka KSU Northern Border Area baru John Paul Sopadang Assistant Education Secretary ka KSU North Khasi Hills District. Kile kendo yu Principal ka nega school UBN Sharma banwat ka jing shisha. Ha kaba ula kubur ya ka jing bakla baro halor ka jing wanra ka nega kot ka nega school. Bat kebahika ya kena kekot. Bat ulah kular ban pentip ya kena kejing bakla syaginong tho jong kena kekot. Kini kinong ilam ke KSU kila kentho aru ya gibor ke NCERT kibala ay kejing itu ya kena kekot klem de bishar benya ya kejing shisha baro. Bat keni kala benya lam bakla kinong pulie ne ya kena pulie jong keri baro kawai kiban pulie ya kena kekot haki skul boper. Halor kani nakaliang ka KSU kala ujor ke jahar halor kini kejing peran kam ya kena kot kena ke school kabla ban yalam bakla ki kena ya kena ke school bat kumjuru ki we pat ba ki basong snong hagari bat kila dawa ban pelong ya kejing tokit ke babnya halor kani kejing peran kam ya kena ke kot kena ke school. So in this books written to the Meghalaya capital is Shillong, it is right, but Bengali, Nepali, Marathi this is the totally wrong because it should be Khasi, Garu, English. Revert that, then they write totally wrong. So I condemn it. So I asked to the publisher, you rectify and write the correct message in your book. Hakabayadi baka official language baka kitwa ba kadika Bengali, Nepali, baka Marathi. Anda ngilawa da sen KSU haka ya hakane kasni School Little Star baka ngilayo ang kendo principal. Nakalian yung iro ila kubur ba kadika don ka jimbakla leng bak publisher bat kila ongro makiro kila sangit baka kaya kana kakot. Bat kila ongro nakalian ko jong ki bakin hak ka jing ujor sa publisher bat sa bin nekdo sa emboss office bat di I office. Kena kalian dong ki kila ong ba singit ya ka jimbakla bat kinamikai su ya kana kakot. Ini nak kalian ke dokter sen di pak ban bu ya kana kajing kerpat ya ka education department bahkan simkia penthot saka NCERT bah lada ka publish kino tikot bandawat nya sha banakit ka ya kino pigi sha ban besu ban publish ka ya ikum kini kijat intho namar ka ya lambakla ya kalawai de nak kalian ka education department ibu ya ki kajing kerpat subha banakal bakini bu kho saka NCERT dan ya kano ka bur namar kane ka kot ya kambi kan kane ka school ya kadon chukwi ji benta jong ka school ibangin patyo ditip kan kutai